Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jongpi. Ka Henyo Tribute Council ka sngi baar ka arpu waiterik ubanai jeleo arajar arpu ar kala yakendo yo sembut menteri rangba jong ka jela uba Preston Tensong ban pensengau halor ka jing pemerenti ka jing penmi jong ka sarkar jela ya ka office memorandum ha ka ba pentrai kam ya ka ba thungkam hapdeng ki khasi bat ki garo kat kumbala kedau ha ka point F bat F bracket 1 Hakajingnya keren berkilat patai kubor u presiden jong ka Henyo Tribute Council uba Robert Jun Karjarin ulaong bakat kum kajing penkre jong ka sarkar jela ya ka roster system ha ka bapentrai kam ya ka reservation policy ha kitna trai kam bapher jong ka jela ka penduk nong hado kata-kata ya ki jat benreu khasi wat lakat kum ka office memorandum ka kadau syai ba syarilum garu ka jing thungkam kan long bai prapo persen ya ki garu bat harilum khasi ka jing thungkam kan long bai prapo persen ya ki khasi bat jantia ulo ongru baharilom khasi ki jaj benreu garo ki babuhai snong hado menta ki lajan kot da ki lakngut kat baharilom garo ki duna hado kata-kata bat kan penduk nong hado kata-kata ya ki khasi ha ka thungkam thungjam Lihat jom ni keseng hadin ba kumba pitip hadin jom ba kami kuliah ikut berumburam kala pemi ya ka kumba nomla ban pentrikam ya ka reservation policy mudah kamdan ka roster kabumut ka hamdan ka roster bat kala ni kata ka boy lum kerteng ani ka thup lum kerteng ya ki nong tri jong sarkar bat katkum ki jet drill ko bidon la di khasi jentia lane order sti bat ki general bat tak kata ka roster sapen rekam ya kan government policy sapen rekam ya kan akhirnya reservation policy di hadin bami ke tu barai jong high court ka sarkar ka jongi ka penmi ya ka office memorandum balami ha ka spotrik mi arajar apa nam taban batai kumno prepare ka roster bat akan hukum en le haba penrekam ya ka reservation policy haki department prepare haki directorate prepare berkumjuru haki district level bagi sub divisional level ka bentak ka ba kham sat e ka ba penlong ngi ka sing ban wan kendu ya deputy chief minister mentang sini kalong ya kan ka point F jong kan ka office memorandum ka balami yang beraime jong tau senam akan ka point F ka code ya kata ka bentak jong ka reservation policy ka baladan nadu senam nyokuat but kan ka bentak pat kami senam nyokulai Hakani ka bentak ki omba ya kini ki post ki badan haki district level lani sub divisional level ki bomdan ka jik transfer na ka wei ka district cha ka wei ka district ka bombud kitu ki post ki ba kitu ki post grade 3 lani grade 4 ki ba shay recruit da ka DSC lani da kitu ki department ki badan hak tu ka district ki omba ha jaka apa kadan 40 khasi 40 garo jadi be badan ka kompan 80 Kemudian hagaru hil ke di ki garu ke bani obat eti hakasi jetehil ki kasi ki di bani kasi jetia ki di bani obat eti ya kata ngi biak nomor kadi belong himta sate umat yo garu eti sane ngi di bani yo mengi hendrai ka problem ke badan hakani ke office memberendam but kali ke problem ke exist haka original reservation policy kalau bagi dan arti ki clause ki rider kawai ki rider ki omba ya kata ka jinglom 80 sate but 80 sate kalau first preference should be given to the permanent resident of district kabar pat kalongba kata ka 80% sya garo kinyo ki garo tangla dom don khasi jenti aba apply but ka 80% ha khasi jenti hel kan long tangla dom don garo ba apply tila da pikenya ka jinglom ka jingman jong ki district ha mekhlia Kemapitip ki khasi permanent resident hagaro hil duna garu permanent resident khasi hil de kilak dan tapi keren ya dari boy district west kasil south west kasil east kasil kano garu resident ki beri permanent resident kilajan poi kilak tinalor kata ka omba tangla da mo apply ngini IT
Lalu tang lada omdan ba apply kasih sya garu ki garu kan yo iti kata kalau obvious ki garu sandi ki di permanent resident jong district jong itu kita apply kam ni sya tai tingim de ki permanent resident tingin no apply kamu the end of the day the result kalau ba sya garu hil iti ki yo garu ni sya ni par habis tam 40 kata di ka jingmana kan ni kumbi kada lawan ka roster lapan rekam ya ka roster along with the policy ladang ya keren ya kata jing bom apply bagi jing bom apply but the pina keren ya kata jing long permanent resident ka kalabe eti station ni pa kala 40 dikatakan dia ka jing long bakrau ga jam du jongi but ngila ya kendu UCM ngila kedau bahkan dia kan sawan ra ya ka jing bom setelah barok ngitip beli nginelen bahkan clear reservation policy ka no silian ba perlu garu jongi kita peralak tangi dan khalak lai tang more 40%. What's the logic? Hakani F, hakani point F. Para tu jong kani point F di ben pembek bat na kaliang jong ulu. Sambut menteri lang ba wala kula rangi ba unsa. Bet ya kani bat unsa keren bat UCM bat secretary kumdo bagian dari basic ya kani. Kata ka di ka assurance ko ban layo. Nalor katangi lah kedau di ya ki boy ki pentai ki badan hakan reservation policy. Kau ini kita bentak kita don hak reservation policy. Kapan kita si kedai kumbak long bentak. Kedai ketuka 0.71. Terter kebaong baga reservation policy can apply. Ia kini ki government undertaking but ki government aided institution. But kedai belong 40, 45 and 15. Kejengkeli bentak kalau kita ki government aided institution. Kamu pitip ki government aided institution bun di school. But kidi ki government aided school bun kidi school balang ki school sinong ki school yang society lan ki rusiman. Ti sebut tay lada ya ke school jo ka balang sterian. Let's say ham qarat ane han stun ni haslong. Kan 40% garu teachers recruitment kamlang. Tani ya ki school jo ka Baptist church agaru let's say kan 40% ka kasih recruitment de katala kulma. Ti with roster kan ni rukan wan rajin. Nomor kumpa kalau mentah kalau ba ka government kam don bentai rem ya ka recruitment jong kinong kai hakini ki aided institution kila bende ki SSA kila bende ki deficit paten kila bende buat ki ad hoc ro kila bende ki college ni ki school ro kunjo ti lada ka ni kam roster mentah kawan kan poi ba baro ki school ha garo and like post nang kasi baro ki school kasi pun like post nang garo di kadi di kawai na ki jin ki ba nakan ni ka roster kan sami ki ba nila kedau ya menteri rang ba ula dom hi ba ya kani ru kin sa persyang men baik nang ba kan nombu jin sa garo hil ni sa kasih hil nama boleh ke sentiment ka di nomor kumbuong kantam ki school ka ban recommend yo no kai ka di BKMC la di school balang ni school sinong do ti lada hab ban recommend no da ka 40 ti kanam nya hab ngim ongpat ba di ban weng ya ka reservation nang ni ka di bentan ka reservation nang kini ru na play ka involve public money ka involve ya ka tulok basir sarkar tang ba ngi ong ba la kulo no ka di ban long kampanye ti sate ka di bandon kampanye ti sani ru ka di ban kampanye ti kanang ba kan suit ya kata ba ya kata karkom terikam ka ba lane baros kata ti kini ki main point ki ba risk beri bat ka government but community ka government kan penbet ya kan ni nama ladangin penbet ya kan ni ka policy na lor ko bang ina dong bakal ano siliang lupa sawai kan wan sa kan ni ka roster ko bunta kan ni ka roster ngirit along bat kini ki policy ki ba don lupa bunta kan sawan ra jing adu kata-kata na beli kan no susu kata lajur sa kawai kalian bat kan ni kan sa ketak ba